Ćao drugari, danas pravimo jedan lep ručak. Potrebno nam je 2 glavice crnog luka koje sečemo na sitnije kockice. Stavite tiganj da se zagreje, nalite ulja. Kad se ulje zagrejalo, stavite luka da se prži. Za to vreme dok se luk prži, oko 500 g svinjskog mesa isecite na sitnije kockice. Kada luk dobije zlatnu boju, stavite meso preko i pržite. Uzmite jednu veću šargarepu, podijelite je na pola i jednu polovinu isecite na kockice, a drugu polovinu na krugove. Stavite preko mesa, promešajte i sve to lepo pržimo. Dodajte jedan lovorov list, a u neku posudu sipajte 400 ml vrele vode i stavite jednu kockicu za supu i sve to lepo promešajte da se rastopi. Nakon 6-7 minuta prženja dodajte 450 g graška ili jednu onu kesu, promešajte i nalijte preko ovih 400 ml ove supice i ostavite na neku srednju temperaturu da se krčka. I obavezno poklopac preko. Nakon 20 minuta krčkanja voda je isparila, ostalo je nešto malo vode. Uzmite 500 ml pasiranog paradajza, dodajte preko, promešajte i ostavite da se krčka nekih 3 minuta. Nakon 3 minuta krčkanja sklonite sa vatre. Uzmite jedan pekač i svu masu iz tiganja sipajte i lepo varijačom rasporedite svuda po pekaču i stavljamo u rernu na 220 stepeni 20 minuta da se peče. I evo, nakon 20 minuta voda je isparila, ostao je ono paradajz baš kako treba, veoma je ukusno, pravite, javite mi i veliki pozdrav za vas. Ćao!